ko, 5. diena, let's go. Day number 5, starting with a run. Vakar pārcēlamies pār Lielupi, tā bija 45. upe. Yesterday we did Lielupi, that was river number 45. Jūrmala, būs jānomaina kurpes. Jūrmala, I will have to change the shoes. Ļoti patīkam pa Jūrmalu skriet, nav gandrīz vispār atkritumu, var neko nenest. Ik pa laikam arī miskastes, kurās var izmest, ja kaut kas ir. Paldies! In Jūrmala, it's very good to run. You can just focus on running. Not much trash around. Lots of bins to throw out, any if there is. So, good job. Thank you. Kaut kur redzēta vietī. Jūrmalā. 5 kilometri ar botām. 5K with sneakers. Aha! The famous, infamous Tin Castle of Jūrmala. Slaveni, bēdīgi slavenā Skārda pils Jūrmalā. Lūk, vadzi. Slavenā Joma iela. The famous Joma Street. This one is real slow. Šits ir super lēns. Kāpēc vēl neviens nav ievācies šeit? Why has no one moved in here? Jāpaskrien bišķīt pēnu. Sāk bišķi pa daudz dot virsū saule. Need to run a little bit in the shade because the sun is starting to get to me. 99 green balloons gone by. Pa dažiem atkritumiem, bet te ik pēc 200 metriem kaste, var teikt, katrā pa vienam tik jāizmet kaut kādu sūdiņu plasmasas. 5K with sandals. 5 kilometri ar zandalēm. Jā, atkal tikai pāris lietiņas. Again, just a few things. Lielupi bija upe 45, tad šī ir 46. Lielupi was river 45, so this is 46. Pa vienam, pa bišķītim, tik uz priekšu. One by one, step by step, moving forward. Number 47, upe 47, gatavs uzdevumā. 3 kilometri, likām 3K barefoot. Piektā diena, pirmais skrējiens pabeigts 13 kilometri un upe numur 48. 5th day, day number 5. First run done, 13K and river number 48. Whoop, whoop. O, 48. upe. Ai, kāda tu mīļa. 42. bija iesēdies ap liku divaru. Tā bija tādā netik publiskā vietā. River 48. Thank you, thank you. I was sitting butt naked in River 42, so greetings from her. Cheers, River. Šajā pludmalē ir forši, ka nav jāņem līdzi maisiņš, jo var izmest uzreiz. Ja Latvijā ik pēc 2-3 kilometriem būtu pa vienai misenei, būtu daudz vēl tīrāk pludmali. Tā kā es esmu bijis jau 30 valstīs, es teiktu, ka mēs varētu pretendēt uz tīrāko pludmali pasaulē. Vismaz top 5-niekā vajadzētu iekļūt. Vēl pāris sūdiņi, bet nu ko? Izskatās, ka Ainažos liela pludmale, tīrs ūdens, nu, un arī nav pārāk daudz cilvēku.
Tā kā, ja kādreiz gribas atbraukt uz jūru, es neko nesaku. Asari izskatās diezgan labi. I got 49 rivers, but there's just one. 49 upes. Nice. Day 5, first meal. Upe 50. River 50. River 51. Upe 51. After 3 bananas, everything just seems so much brighter. So you want to hydrate some more. Pēc 3 banāniem viss kaut kā vienkārši jūtās bišķīt labāk. Gribās vēl uzņemt šķidrumiņu. Es nezinu, kur es esmu, bet Lidlam jāiztīra miseni. Viss plūst pāri. I don't know where I am, but Lidl needs to clean their garbage can. It's getting bad. Ko darīt ar šitādu atkritumu? What to do with this kind of trash? When there is no bag. Kad nav maisiņa. Izdomāju šito zilo. Mainīšos ar kaut ko. Redzēs, ko es būšu līdz dienas beigām uzmainījies. To arī palikšu. I figured out what to do with this blue heart. I'm going to trade it for whatever they want, or maybe first or second thing that they offer to trade. Gāju garām humpaļiem un atradu šitādu te krekliņu. Tikko no Anglijas atvestu. 7 eiro. Just went by here, saw the shirt, just from England, fresh. 7 euros. All right. A little bit cleaner here now. Day 5, meal number 2. 5. diena, 2. ēdienreize. Pagā. Jā. Paldies. Snacking. Uzkožu. I have to choose a little bit of that shade. Jāizvēlās bišķiņa arī tā ēniņa. A little bit of shade, a bit better. This is nice. Tas ir jauki. Yummy, 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 kā man garšo šitā odziņa, yummy, yum. Walking through the woods, found a natural chill spot with some of the classics of Buhalha. Ejot cauri mežam, atradu dabīgo uzturēšanas vietu. Ejot cauri mežam, atradu dabisko Buhalkas izpausmi ar klasiskajiem hitiem. Būs jāiet vēlreiz, lai tikai pārliecinātos, cik ātri noiet, nevācot atkritumus.
I will have to go again just to make sure how fast I can go without collecting trash. Vīri tik cītīgi bija buhājuši, ka nebija apēduši nevienu ogu. Jāēd man. They were drinking so hard that they haven't even eaten any of the berries. Well, thank you, I guess. Dažādas izvēles. Decisions. Upe 52. Diezgan līdzīga upei 42. River 52. Pretty similar to River 42. Beidzot miskast šito mežiņā savāc. 3 maisi. Kaut kādi tad 6 šodien kopā. Finally, a trash can collected 3 more, so 6, day 5, 6th bag. Pacifier, Nagoraisk. Yes. If you translate pacifier in Latvian, it means klusinātājs, which is a silencer. That baby needs to shut the up. Atradu musariņu. Būs jāmet laukā. Ceļā uz ragaciem jocīgi daudz diezgan stiku. Nu, cerams, ka kāda pēdiņa esmu izglābis. On my way to Ragaciems, it seems that there were a lot of glass, broken glass, like in 200-300 meter section. And hopefully I have saved a couple of feet. Upe 53, River 53. Good day, ducks. Labdien, dāmas. Kā sokās? Kā pīļojās? Pack arī jums. Yes. Ladies, see you later. Upe numur 54. River number 54. Just a little bit of trash. Good beaches. Tikai bišķīt atkritumi jūrmalā. Diezgan labi. This is the first. Šitāds pirmo reizi. Un kas te tas? What's that? Tie Ragaciema, negalīta pludmale un nesmuki akmeņi. Near to Ragaciems, not so pretty beach and not so pretty rocks. River 55, Fibonacci. Upe 55. Secrets of Fibonacci. Noslēpumi. Barely, but still, River 56. Knapi, 56. upe. Wow. Upe numur 57. River 57. Translation might be something like in the middle river. Look at that spider. He's huge. Paskat kāds zieneklīts. Milzīgs. Esam Ragaciemā, paliksim te par nakti. Atradu citro, sakrāvu miseni. 7. maijs, 5. diena. Tieši pie citro. 7th bag, day number 5. Found this bag. Coincidentally, also the store.
Cheers. 8. maiss, Ragaciems bišķi tīrāks. Ragaciems a bit cleaner now. Day 5, bag 8. Astotais rīts, jāsāk skriet. Esam tagad Mērsragā, jātiek līdz Rojai. 8th morning, have to start to run. Yesterday there was a film festival here, like somewhere in there, somewhere. There was a projector. Movies. Vakar te bija Mērsragā filmu vakars uz sienas rādīja filmu, baigi forši bija. Astotā diena, kustamies apmēram vajadzīgajā ātrumā. Pludmales te vēl nav, kādi 4 km līdz te viss aizautis. Day number 8. We are moving, let's say, in the right speed. Moving forward. There's no beach yet. 4K. It's all bushes, but then it should be good. Mežā apstāties nevajag. Var noķert ērces. You should not stop in the woods because you can catch ticks. Hei, kur šodien šitāda te vietiņa, kur skriet. Gan drīz nevar redzēt, vai te vispār ir taka vai nav, nezinu. Un tik mauc. Ai, Dievē. Te ir upe. Labi, ka neskrēja. Upe 66, galīgi aizaugusi. Daudzīšu upe. River 66, completely overgrown. Izlīdu ārā, bišķiņ krastiņš ir. Goes into river, 67, 67. Upe 68, nē, upe 67, nē, upe 68, pareizi, jā. River 68. Again, this kind of running. Šitāda veida skriešana. O, kas pa vējiņu! Oh, look at that wind! Pēc Mērsraga pludmale atkal izskatās ļoti labi. After Mērsrags, the beach looks very good. Izskatās, ka arī aļģes ir aizpūstas aiz Mērsraga, tā ka te ir tīrs ūdeniņš. And it looks like all the weeds have been blown on the other side of Mērsrags. So, it's very clean water. Good, good, good. Upe 69, un tāda tā kā izžūs, laikam īsti nav. River 69, like dried up. Not really a river, I guess. "69 rivers flowing down." 69. upe. Here we go. Upe 70. River 70. Kosti ģērbtuvē pa mazulīti. Nudien. Oh, look at this one. Spidey. Pie upes grīvas ļoti tīra. Daži atkritumi tikai kaut kādos 7 kilometros. Ļoti labi. Very clean.
all the way up till Upes Grīva. Good job. Upe 71, River 71. The question is how to get over it. Jautājums ir, kā viņai tikt pāri 71. Upe 71. Bišķi pēc tam būs jāpažāvē telefons, bet es domāju, būs tā vērts. Nofilmēsim zem ūdens, upē iekšā. Cerams, ka ieraudzīšu to zivtiņu, te bija vien. I'm gonna try to film underwater. There was a fish here somewhere. And see if we can see it. Let's see. Now here is a dilemma. Is this a river? Because you can see that the water is coming out from here and it's going in there. So, tātad, ko darīt? Vai šī ir 72. upe, jo re, kur viņi nāk ārā? Var redzēt, vai ne? Un viņa ietek iekšā jūrā. Bet tā kā parasti te nekā nav. Nu labi, laikam jāieskaita. Upe 72. Vēl arī vajadzētu pagaršot. Tiešām, nav sāļš. Very interesting. Pulkstens ir 11. Šāds te šķērslis priekšā. It's 11:11. And this is what we are faced with. What to do? Yep. Apgājam apkārt. Pretty easy. Just walk around the thing. Kas tad iet pa tādiem bumbulīšiem? What are these little jellybeans doing here? Another one. Vēl viens. Pilsa medūzu. You're full of medusa, man. Šitā diezgan dīvaini izskatās. This one looks pretty weird. Vispār lietus līst, bet ne, ja tu ej gar jūras malu, tad tieši tur pa to vietu nelīst. The rain is falling, yes it is. Unless you are walking along the shoreline, and then it's all good. Man patīk šitā kultūra. I like this beach. Brokasts. Somija jau sakožājusi. Breakfast already chewed by the bag. Then pankociņi. Pancakes. Snacking on the go. Pa ceļam bišķi jāuzēd. Living on that edge. Dzīvoju uz naža asmens. Nē. Aha, vēl viens. Upe 73. Re, kur sākās un re, kur ietek iekšā. Nē, droši vien sākās jau kaut kur tur iekšā. River 73, I guess. No, 70, yeah. Here we go.
River 74. Upe 74. Upe numur 75. River number 75. 8. diena, 2. maisiņš. Day number 8, 2nd bag. That was River 74 and this is 75. Rivers ever after. 74. un šī ir 75. upe. 74, 75. 3. maisiņš, 3rd bag. Nu, tā neko maiņa vietā. Looking good. Šitā traka vieta, te kaut kāds vintage autiņš arī stāvē. Vintage autiņš. Šitā izstāsta. This looks busy people. Vintage car there. Upe 76. River 76. Te kaut kas nāk ārā, un jūra tādā interesantā krāsā. There's something coming out of the sides here. Not sure what it is. Vispār tā ir diezgan īpaša cena. It actually seems like a very special price. Some trash along the way. The sea had overgrown. Jūra aizaugusi, jāiet pa celiņu gar jūru. Bišķīt atkritumi te. Kaltene bišķīt tīrāka tagad. Kaltene a little bit cleaner now. You scream, I scream, we all scream, I scream. Lucky number 77! Laimīga upe 77! Upe 78. River 78. Kad jūra ir super tūmāja. When the beach is very close. Upe 59. River 59. So many swans. Tik daudz gulbju. Upe 80. River 80. 80. 80. upe jāapiet. Have to walk around River 80. Looks like a nice place. Izstāsta pēc jaukas vietas. 3. konteiners šodien, 8. diena. Day 8, container 3. Full with shit. Lai gan grūti pārvietoties, kaut kā patīk man šitāda veida pludmale. Even though it's hard to navigate through it, I kind of like this kind of a beach. This rock has a belt. Šim akmenim ir josta. Now that's a real solid hook right there. Almost. Gandrīz.
Esam sasnieguši šodienas mērķi. We have reached the goal of today, day 8. Let's go to Hero Street. Iesim uz Varoņu ielu. Re, ko mēs atradām. Brūna tāda čūsiņa. Look what we found. What kind of snake is this? Kas tā pa čūsiņa? Man gribās patāstīt. Atrad veco ādiņu. Found the old skin. And this is the finish for today. We'll start tomorrow from here. Šodien te Rojas astartē būs finish, un tad rītā arī no šejienes sāksim. Mums arī iela uztaisīta, kur ir. Nu tā, esam atnākuši gandrīz 32 km šodien. Rojas muzejs, te mūs savāks viens draudziņš. Tā mēs iebrauksim iekšā višķīt Latvijā, paliksim pa nakti, no rīta sāksim no šejienes. Alright, this is it for tonight. We are going to stay here at the Museum of Roja. And then tomorrow we'll start from here. Viņš jāuzkoši jāizbrauc uz Southwestern pasākumu. Little bit of food. Šonakt paliekam šeit. This is where we stay tonight. 8. dienas akmeņi. Rocks of day 8. Ko 13. diena. Sākam iet. Tagad gan ir pusdienas laiks jau. Tāda kā īsā diena, nē, bet pus atpūtas diena. So day 13, we are starting in the noon. So it's like a relaxing day. Let's say that. 24 or 27K today. Te reku es varētu savākt dažus atkritumus, bet, nu, te ir privāti īpašums, es te iet nedrīkstu. I could collect some trash here, but this is a private property. Says no, it's a no-go. Ventspils bišķi tīrāka. Ventspils a little bit cleaner now. Vanta River number 120. Vanta upe numur 120. Aiziet 13. diena, rīta skrējiens. Let's go. Day 13, morning run. Well, it's already noon run. Let's go. Friendly bird. Draudzīgs putniņš. Lido līdzi visu laiku. He's coming with me all the time. Maybe he thinks I'm gonna give him some food. Doesn't stop following me. Ciao. Man jau patīk. Sand and stone, not the easiest running terrain. Akmeņi un smiltis.
nav tas vieglākais skriešanas segments. First meal. Pirmā ēdienreize. Šodien tāds atpūtas skrējiens. Tieši 5 km tikai, domāju, noskriešu. Un tieši beņķītis, tā kā man nolicis. Viena apkārt nav citu. Finished my run. Today is an easy run. Just 5K. And as soon as I hit 5K, there's a bench. Like, almost exactly for me. Oh, yummy. Atkal jau pilns ar atkritumiem, bet nav kur izmest. Again, so much trash, there's no place to put it. So again, like 15 kilometers south from Ventspils. No trash bin. Have to carry everything with me. Atkal 15 kilometri no Ventspils uz leju. Nav nevienas misijas. Visu velku līdzi. Did a nose job. I don't like to put sunscreen on. So this is how I do it. Man nepatīk smērēt to aizsargkrēmu. Tāpēc man tikai degunumu vajag. Tā es aizsargāju degunumu. Pēc kartes izskatās, ka te kaut kur pēc 200-300 metriem būs tāds ceļš, kur cerams, ka būs kaut kāda misena. Citādi paliek jau baigi smagi. Nu, sākās vispirms 20 kilometriem, protams, ar vienu maisiņu. Un tad izauga. I hope that there will be a bin in like 200 or 300 meters. Map shows that there's a road that goes almost all the way to the beach. But if not, I have to take the location and come back to pick this up. Getting real ahead. Tā, diemžēl te miskastes nav, atzīmēšu lokāciju. Atstāšu te pēc 2 nedēļām, kad braukšu pēc tā baltā maisa, kādi 50 km tur augšā. Tad arī piebraukšu pie šitā. Tā, bet nu var jau būt, ka kāds jau būs savācis. Nezinu, kam šireiz viss pieder, kādam zvejniekam laikam. Bet, nu jā. So, no bin here. There's a road there, but no garbage cans. So I'm gonna leave it here. Looks like somebody lives here. No, but fish is here. So I'm gonna leave this. Maybe some of it is useful for a fisherman. I'm just gonna take this one bucket because it's good to put all the plastic thingies in. Alright. Paņemšu tikai šito te līdzi, jo te var sabāst visus tos plasmas maisiņas iepakojums, kas nekas tur nav. Tas arī pārsvarēt ir. Nu jā, protams, jau viss šireiz. Bet nu jā. Pa ceļam jāuzkož. Snacking on the go. Mostly the beach is full with these kinds of trash. Pārsvarā pludmalē ir pilns ar šādiem te. Viņas diezgan vienkārši paņemu, noskaloju. Noiet nost pārsvarā lielākā daļa no tām smiltīm. Un tad viņi diezgan vienkārši iebāž iekšā šajās. Somebody has been digging. Kāds kārtīgi paracis ir. Droši vien nopīkstējās tas pīp, pīp, pīp. Un tad tik bija jārok. Gan jau kā lādi izraka.
Probably they were looking for metal, and lots of beefs were there. Then they started digging. They dug up a chest full of whatever. Viņš jāuzkož. A little bite. Beidzot ir arī miskasti. Here we go. There's a trash can here. That's good. Upe 121. No Ventspils līdz Užavai. 25 kilometros. Diemžēl bija tik, šīs ir otrās miskastes, bet, bija tikai vienas miskastes, un tās bija pirms 2 kilometriem, tā ka tur 23 kilometri. Diezgan bēdīgi. Es būtu vairāk savācis atkritumus, ja būtu viņus kur izmest. Vienkārši nevarēju pavilkt. River number 121. There should be more bins like this from Ventspils. There was only one, which was 2 kilometers ago. But for 20k, I was just dragging lots of stuff. And I would have picked up a lot more, but there was just no place to leave it, and I couldn't drag it all. So, here's what it is. Thank you for these. Jā, ļoti labi, piekrītu. Laba reklāma. Very good. It says that you should not sleep in the trash, and how many years it takes to dissolve all these like plastic bottles, wires, and all kinds of caps, and then plastic bags and cigarettes. Good stuff. Šīs dienas mērķis sasniegts. Esam Užavā. Jāatrod tikai naktsmītne vēl, kur paslēpusies. We have reached today's goal. Užava. Just have to find the camp. Te viens bišķi skaists nosaukums, un kaķis arī nāk ciemos. Kājas. Arī diezgan labs nosaukums. Redzēs, kas būs nākamais. Bišķi kājas. Alright, so this is where we stay for the night. Our crib. Tātad šis ir tas, kur mēs šonakt paliekam pa nakti. Tūlīt pastīsimies, kā izstās iekšā. Ko taisam vaļā? Ei, ļoti labi. Tā lūk. So this is how it looks like inside. Paskat, kādā es esmu vietā. Chillin. Jāiet gulēt.